Yeah, alright. Hello, mic check. Sound mic check. Yeah. Hivi sanzwe nuko dutangiye kama kawaida niko dutangiye iyi ni episode yacu ya kabiri ya The Black Curtain. Nuko dutangiye mugenzi naho twarangirije. Nuko dutangiye. Yeah. Tumsifu Yesu Kristo. Acha tushukuru Mungu. Nababwiye ngo nzabigisha indimi zose. Avuze ngo iki? Tumsifu Yesu Kristo. Dushime Imana yemwe bamansera mwe. We mushenzi kunzize. Wibuke Kirene kuri mukuru wacyo arakomeje kugenda nta nubwo akitaye. Nilikuwa naenda tu. Njewe narindi kugenda hariya nyine mukuru wanjye nawe aciye hariya. We baragenda. Njoo. Ariko mwana ko ndimo ndaguhamagara hano hari abantu noneho uri kunyumva mu gihe badahari mwana. Macho mimi hapa. Hano hari abakobwa batatu. Masista gani wewe? Abahe bakobwa. Naona sasa ushaanza kueuka wewe. Mwana urumoje usigaye unywa ndikubona rwatangiye kukuzamukamo. Ya kusema kwamba kuna masista. Ni gute uri kwivugisha ngo hano hari abantu kandi njyewe ubwanye ndi kuri abantu bahari. Yaani mimi mpaka hapa nilipo najuta. Wa muchenzi we mpaka na nubu. Wibuke. Bana bavandimwe bahora batongana barwana. Buri wese avuga ngo kuki navukanye nawe koko. Aliwa na wewe. Yaani umekuwa ndugu yangu wa kunitesa na kunisumbua. Wa mushenzi we kuri ubu ndicuza impamvu navukanye nawe kuko buri kanya ni wowe untesha umutwe wa mushenzi we. Dura. Ni siku zote wanakutania. Mwana buri munsi njya nkubeshya cyangwa se nkanagukorera ubugoryi bwose ariko no munsi ya Mungu tena pale niliona masista. Ndakubwiza ukuri mbonye abamatsera hano. Gani? Abaye bamatsera. Ni wakati unaona kabisa hamna kitu. Wewe nishaanza kukuona wewe. None se wewe kama umeshindwa kufuata ile dawa tu wewe. Ase shaka niba wananiwe gushaka uwo muti badutumye ubundi ndeka mubwire wa mwana we. Rudi zangu ndena kumwambia sister. Ndagenda mbwira mushiki wacu ko byakunaniye yuko uri kwigira ibyo ntazi. Sasa ikaona wapi hizi mara parokia? Yaani mwenyewe kashanichanganya. Wewe umeshindwa. Wa mwana we benya ngo ibyo byakunaniye. Kufuata kile tulichoelekeza. Akazi badutumye karakunaniye. Uje Dula, mimi nikwambie kitu labda. Sawa, mimi nakuaga muongo sika. Grand frère, ndabizi ko ndi umubeshyi. Ariko akakanyi cyo ngumbwira. Bari bahagaza. Wewe basi wewe unapenda kuambia. Wayumvishe uno munsi byibuze bwarimwe. Kuna bana mimi siamini hao masista. Reka sha ntago nakwizera. Reka. Kuna masista hapa. Abaye bamanzeru reba. Sawa. Yaani wewe ndugu yangu kicheko. Kama unataka kuchanganyikiwa. Mwana wanje umusore umutoya nkubwire murumuna wanje. Niba ushaka ibyawe byo kunywera umogi ukatangira gutumutwe. Ndaguta hano nje nicira inzira twavuze nca. Wewe mimi nipita huku tena. Mimi sipiti huku. Sikia sasa Dula niko. Reka janje ntago nacano nje nyine. Iyi nzira nayibonye. Wewe si umechagua kupita huku. Niti wewe wavuze ngo uraca hasi. Pita huku. Nyine hace. Unaje pita hata huku. Nanjye ncanga. Kila mtu achanganyikiwe kwa muda wake. Buri wese nyine niba wowe byagucanganyikishije buri wese acanganyuke ku buryo usaki kunigilizia kabisa. Ntunyinjirire sha. Pita huku nilikochagua. Na wewe pita huku au huku utajua mwenyewe. Uracaho wanyuze wavuze uca nanjye ncaho navuze nca. Bebe. Pita huku mimi naondoka zangu. Ngaho nawe nca hariya nyine wari waciye nca hano nayinyuze urebe. Yeah, my friend is Makise Black Curtain. Right. Makise Black Curtain. Katurutse kwa Mzidore King. Umwami Ruganzu. Yeah. Tugaruka hano. Naweza kukwambia ni wapi alikanipeleka. Na ni wapi anapoishi. Atese mushaka kumbwa ngo ni hehe Mzidore ari hehe ni na hehe haba.
ati njyewe sinzi ngo ninde muri kuvuga tina n'ubu ndacyari mu bijwirijwe sinzi ngo ninde muri kuvuga Mlawali pia uyo muntu muri kuvuga cyangwa se uwo mwarimu wa Muzidore nge simuzi. Sasa na hadi tuongelea watu ambao siwajui. Rero nta kuntu rero nabarangira umuntu ntazi ubwe ngo ndabarangiriye aba kuko ntanamuzi ubwe. Namba mnyache niende tafadhali. Ati ndabinginze mureke ngende. Baramufata. Usifanye sisi na watoto wadogo. Utatugira abana batosha. Ati wewe una uwezo mkubwa. Ati batubwiye ko wowe ufite ububasha. Yo anaweza kuingia duniani leo. Unaweza kuambia mzee wangu. Ati ni kutu atubwira yuko utaza haba. Leo. Ati ngese namubwirwa niki? Mimi hakuna kitu ukijua. Ati nye nta kintu nzi. Mimi ni msafiri tunaelekea. Njyewe ndi mugenzi nje na ndimo ndizerere. Sio ndio. Sijui chochote. Ati wo simuzi nukuri. Nya. Amukoraho. Jenzo noga bafite ibigufu. Amukoraho. Andaritegereza. Nasema kwa mtu kwa. Na hii alama ni nini? Atesesha. Ubundi kama hii anayo tunayo. Ko ndi kubona ufite ikintuza cyangwa se arama ni kufite ingovu. Ni iki? Bararebana. Mukoresha. Mwibuke kano kagabo ni kakandi twatangiranye bano bagabo bafashe umuzimu cyangwa se bafashe umubiri wa Muzidore ubundi barawufata sinzi icyo bashaka kuwukoresha then kano kagabo karasa. Kambaye amaguniya, kambaye imifuka. Yeah. Sinzi ngo kaba katumwe na ariko twarabibonye kaba katumwe na wa wundi wivugishwa ngo narabo. Yesu afahamu. Ni mumwibuka muri Sandara Mimi sijui kitu. Abashaka Sandara nayo tuzayibazanira nyine tu. Sawa. Unapaswa kuwa makini sana. Lakini si vyema kutembea katika misitu kama. Ati wa muhungu nkubwire ugomba kuba makini cyangwa se ugomba kwitonda mu mihangayiko yawe yose cyangwa se mu nzira ugenda uzereramo wikatisa. Alibakaya. Unaitwa nani? Uitwa Ndesha. Naitwa Masailo. Ati nitwa Masai. Nyinavuze ko ari Masaino ariko nyine reka tumwite Masai. Hari ikibazo se? Cyangwa tumwite Mariseli. Sangwa Mariseli w'Irwamagana. Alibakaya wogo. Sangwa Mariseli. Alibakaya wogo. Sawa. Kuwa makini sana. Ati witonde sha. Akagabo karaha kambara imifuka y'umuceri. Ibakaya. Iki nacyo gitangira gutaka. Sinzi ngo bayiki. Gusa mwibuke wa mugabo yamukozeho aribwo kano kagabo kahita gakaza.
Alibakaya. Amukora habona inkovu cyangwa se ikimenyetso. Alibakaya. Sinzi ngo ni iki. Akagabuko kara. Alibakaya. Ina maana wewe ni Colonials informer? Esesha bivuze ngo wowe uri umutanga makuru w'abakoronisha. Nyine muri make umutanga buhamya cyangwa se umutanga makuru reka tumwite yuko yari imandwa y'abakoroni. Muri make nyine yajyaga mu baturage akamenya ngo ni ibiki bakoze, ubundi ibyo bakoze cyangwa se ibyo bakoze akagenda kubatanga. Abakoroni bakaza bazi ngo ni iki byabaye ngo byagenze gute. Jukumu lililopo mbele yetu ni kubwa zaidi. Ati wa Mungu nkubwira akazi katuri imbere ni kanini cyane. Nisha hapa. Tunatakiwa tumpate Mlawali kwa sindano. Ati ni ngombwa dushaka uwo cyangwa se dushake wa mugore twatangiranye bavuga wa undi bavuze yuko ari we mwarimu cyangwa se ari ugomba kuyobora ubuzima bwande bw'umwami Ruganzo. Ati tugomba kumushaka nk'abataye urushinge. Mimi nitawezaje kumuona mtu huyo ikiwa sina macho ya huyo? Ate se njewe nzamubona gute ntafite bya ryiso cyangwa se y'amaso ya gatatu? Ondoa shaka. Ati vanaho direkara n'ibyo ngibyo. Mtu ambaye ana uwezo wa kumtambua Mlawali. Ati hari umuntu mfite ushobora kumubona. Mtu huyo uwo muntu ukea katika ukoo wa Colonials. Ati ni umuntu wabayeho kuva mu bihe by'abakoroni. Ni mtu mwenye uwezo wa kuingia katika dunia zetu zote. Ati ni umuntu ushobora kuva hahise akajya hazaza kaza n'ubu ngubu no munsi turi mama yake na mama. Mwabumvisha? Mbona sisi tuna watu wengi sana wenye uwezo wa kuweza kumwamsha Mzidori? Ati none se ko dufite abantu benshi bashaka kumubyutsa cyangwa se bakabyutsa no mubiri wa Ruganzo, kubera iki tutabikora? Nidanganye Njenje. Ati wikwibeshya wa muhungu kutusaidia hili. Ati uwo niwe wenyine wadufasha umpate Mlawali. Ati ni ngombwa tubone uwo mugore hawajampata mwanamke huyo. Ati kubera yuko nta bandi bantu bari bamubona. Kila siku kwako, ila nakuomba familia iwe salama kipindi ambacho mimi sipo. Ati ndakwinginze mukubwa cyangwa se bosi wanjye, buri munsi cyangwa se icyo ushaka cyose nzagikora, ariko ndakwinginze familia yanjye cyangwa se umuryango wanjye uzawumenye mugenzi aba nahari. Sio ombi. Ati cyo si cyifuzo nsabye, jukumu langu. Ati ahubwo niko kazi kanje. Kwa sababu wewe ni kijana ambaye unaipigania hasa hii dunia yetu. Ati kubera yuko wa muhungu we ni wowe mugenzi, ni wowe urimo urarwanira isi yacu kugira ngo igaruke mu ko yahoze mbere yuko ivumwa. Njenje, nenda kamlete Mlawali hapa. Njenje we, genda ushaka uwo mugore hano muzane. Nuko dutangiye episode yacu ni ya kabiri mugenzi. Bakise The Black Hutton. Nkuko bisanzwe urayisanga kuri YouTube 250 pod. Nje mwumva nuko banyita. Alright. Goroma. Tugaruka kuri wa mukobwa wacu bavuze ngo afite ikibazo. Abahungu nyine urabazi. Baby. Ure, yule leo mwasemi lolote. Uriya mukobwa nicyo ntazi. Wapi wewe? Aise warasaze mwana. Wewe ni maendeleo yangu.
Isi nzuri kama ile mimi naiachaje? Atariko mwana, bisa naho udakunda iterambere ryanjye. Ni gute umuntu nkuriya mwiza kuriya? Ndamureka gute? Mimi ndo sipendi maendeleo yako. Bivuze ngo ni ngewe udakunda iterambere rya genda uterete. Hajawahi kuongea. Haongee yule. Aturiya mwana ntago rigera avuga. Ntarigera uko mureba kuriya nta munsi n'umwe avuga. Chakula chake ni wawa tu. Tena anakula kwa sindano. Ibiryo bye ni ibirayi barabikata bakabinomba tena babimushyira mu kanwa nk'umwana. Mukobwa wacaraha. Acha bwana. Reka shawe imbere. Alivyokuwa mzuri namna ile. Ushaka kumbwa ngo umukobwa mwiza nkuriya koko abaryo nk'ibyo uri kumbwira. Ati reka. Amna. Ndakubeshya. Ngaho je. Yake babake anapompenda yule binti. Atari kukundi sa mukunda wa muhungu we. Ali. Ila sijui. Manake ulimwengu wa siku hizi uweze jua. Ati gusa nyine isi y'ubu ntawamenya wasanga ise nyine afite ukuntu agira akagira gutya. Isarasohoka. Uko yakageza sanga urutungu tubiri turi kumurebera umukobwa. Mwiriwe mwaramutse. Akora ku mwana we. Amwinjiza mu nzu. Alibakaya. Nimesaidia maisha yako. Ati ubuzima bwawe nabufashije sha. Hivyo basi. Na mimi naomba unisaidie japo msaada kidogo. Ati rero nanje ari ubufasha agiye kugusaba. Najua unataka kujua wapi alipo Mzidore. Ati ndabizi yuko ushaka kumenya ngo ni hehe umwami Ruganzu ari. Yego. Lakini pia unataka kujua wapi anapoishi Mlawali kwa sasa. Ati kandi ndabizi yuko si Ruganzu gusa ukeneye, ahubwo ndabizi yuko ushaka kumenya ngo ni hehe wa mugore cyangwa se uwo twunyine twatangiye bavuga yuko ari we ari ugomba kumenya uburyo atwaramo ki umubiri wa Muzidore cyangwa se akoresha Muzidore. Aho ipo hivyo. Ati nuko bimeze sha. Tafadhali. Ati ndakwinginze. Naomba unisaidie. Ndakwinginze umfashe. Alibakaya. Na watu wote wanamhitaji Mzidore kwa maslahi yao binafsi. Ati kubera yuko abantu benshi bakeneye umubiri w'umwami Ruganzu bashaka kumukoresha ibyabo bwite bila kujali thamani ya uhai wake. Ati batifuje kumenya ngo nyuma yo kumukoresha arasigara ate cyangwa se ubuzima bwe burasigara gute. Lakini pia ndani ya Mzidore kuna kitu cha thamani kubwa sana katika ulimwengu. Ati kandi ndakubwiza ukuri ko wa muhungu we mu mubiri wa Muzidore cyangwa se muri Muzidore cyangwa se muri mu mwami Ruganzu hari ikintu cy'ingenzi cyane cy'ingenzi kuri nosi yacu nicyo abantu bose rero barimo barashaka. Yola ni wakiza na huko ni hatari sana kwa sababu anaitaka hata niliyopo ndani yake na wakipata watamuua. Ati ndakubwira yuko hari abantu bo harabo twatangiranye mu bwoko bwo kwangunda ukwande nyine n'ubwoko bugiye butandukanye nyine bagiye bashaka iki bashaka umwami Ruganzu cyangwa se King Muzidore. So nuko nyine twamwise. Ati none abo ngabo mushaka ni abantu baba ahantu hateye ubwoba cyane kubera yuko icyo bamushakira nkeka yuko atari n'ikintu kigize cyangwa se ikintu twabyita mukira atari ikintu nyine gifitiye rubanda nyamwinshi akamaro na wao watatawala ulimwengu mzima. Ati nibamara kumubona bazatesa isi yose. Hivyo ni vyema kumpata Mlawali. Ati rero ni ngombwa yuko tubona uwo mukobwa kabla wao hawajampata, mbere yuko bo bamubona, kwa sababu hilo ndio zoezi walilonalo. Ati kubera yuko njewe niko mbitekereza. Alibakaya. Nitawezaje kumpata Mlawali kwa sindano? Ati none se ni gute nzamushaka nkota urushinge?
maana yeye ndo njia rahisi ya kumpata Mzidore. Ati kubera yuko uwo niwe wenyine, niwe nzira yonyine y'ukuri n'ubugingo kugira ngo tugere kuri Ruganzu. Alibakaya. Itakubidi uende katika mji wa Nyabinda. Huko ndipo alipo kwa sasa. Ati mu mji wa Nyamira. Ikatuhiti Nyanza. Ati Nyanza honyine ni ushobora gusanga uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore. Lakini hauwezi kwenda hivyo. Atariko ntushobora kugenda gutyo nyine gutyo umeze ngo mubone nyine tu. Alibakaya. Utaweza kumlinda. Ati ntabwo uri bubashe kumurinda. Kwa sababu wao wana tamaduni zao. Ati kubera yuko bo ubwabo bafite ibyo bagenderaho. Lakini ni lazima uwe karibu nao ili wewe uweze kumlinda. Ati rero ni ngombwa ugenda ubigire inshuti kugira ngo cyangwa se kugira ngo bajye mu binjiremo kugira ngo bashiki kumurinda. Alibakaya. Ni sawa. Lakini vipi? Haiwezi kawa hatari kumpoteza Mzidore? Hapana. Hapana. Hakuna mchawi wala kiumbe yote mwenye uwezo wa kumdhuru Mzidore. Ati none se nkubaze. Nubwo nabona uwo mugore ntihari igihe dushobora kumubona tugasanga uwo Muzidore cyangwa se umwami Ruganzu baramwishe cyangwa se bamukoresha icyo bashaka. Undi ati hoya, niyo waba umeze uti uri umurozi runaka cyangwa se ari wowe Ramprostilskin. Ababonye Once Upon Time murayibuka nyine tumurozi Ramprostilskin. Murayibuka. So ati niyo waba umeze ute nta kintu na kimwe ushobora gukora kuri Ruganzu. Mzidore alikufa. Ati Ruganzu yarapfuye alafu akazaliwa upya kiroho. Ubundi akavuka bushya. Ndio maana ilimchukua zaidi ya miaka 400. Ati niyo mpamvu byatwaye imyaka 400. Kwa hiyo hakuna kinachoweza kumzuru. Ati rero bivuze ngo ntacyo wamukora. Ndabyumva. Tutawezaje kuitambua alama kumtambua mlawali kwa sindano? Atese noneho nzamumenya gute uwo mugore cyangwa se ikimenyetso nzamumenyaho ni ikihe? Ni rahisi kumtambua mlawali. Ati biroroshye. Sababu ni mwanamke tofauti kabisa na wanawake katika dunia. Ati kubera yuko atandukanye n'abandi bagore batuye kuri inosi. Kuwa makini. Ati gusuzitonde. Pati kwa ajili ya kumlinda kwa sababu himaya nyingi zinamtafuta kwa kusudi moja tu. Kubera yuko abantu bose baramuhiga. Kampata kabla wao hawajampata. Ati ndakwinginze uzamushaka umubone mbere yuko abandi bamugeraho. Alibakaya. Alibakaya oh. Alibakaya oh. Alibakaya. Alibakaya. Yeah. Bakise the Black Hutton. Imekuwa ngumu sisi kukupa maelezo kamili kwa sababu alikuja Mkundatoni na kutuzuia. Ati ndakubwiriza ukuri boss. Sinzi uko turi bugusobanure ngo ubyumve, gusa nyine umenye ngo harundi waje asanga tutavugana neza na wa mushenzi. Ina maana Mkundatoni bado anataka vita na mimi? Atese bivuze yuko bivuze ko Rukundo aracyashaka intambara nanjye hagati yanjye nawe. Zamani nilimwacha akaishi. Ati kera naramuretse abaho. Lakini kwa sasa none no munsi tumwacha aishi. Intambara ashaka kuncoza ntabwo nzamureka ari muzima. Na akanifanya nikikosa hatani. Ati kandi arashaka gutuma mbura iyi hatani. Ila kwa safari. Ati kubera no makosa ashaka gukora. Sintomwacha kabisa. Ntabwo nzamureka gihumeka. Uwezo wake umekuwa imara zaidi. Ati mugenzi bosi wacu ububasha sigaye afite. None oburenze ubwo yari afite kera. Itakuwa ngumu sana kama utakurupuka kumkabili. Ati bitakugora cyane cyangwa se binakugore kumugera. Umepungua. Sijawahi kumufia mtu. Ati ububasha bwanjye ngewe ubwanjye ntiburagabanyuka. Nta n'umuntu ntinya kuri ino si y'abazima.
Kwa nini mwanaume hana uwezo kubeba mimba lakini ana uwezo kubeba kitambi? Na huyo atatoa majibu, kitambi na mimba ni nani mjamzito? Ati rero umunsi tuzahura azambwira impamvu inzoka nta maguru igira kandi nyine uburyo bivuzemo na nitamuonyesha. Kwa nini mwanaume hana uwezo kubeba mimba? Atazambwira impamvu cyangwa se azansobanurira impamvu ki umugabo adashobora gusama lakini ana uwezo kubeba kitambi. Ati akabasha gutera inda. Na huyo atatoa majibu, kitambi na mimba ni nani mjamzito? Atazambwira impamvu ki umugabo ashobora kugira inda nini cyangwa se depite ubundi iyo nda ikaba irimo ibiryo cyangwa se n'igifu n'ibiki byose ariko itatwara inda. Kwa hiyo mpango wetu namba 1 ni upi kama? None se bivuze ngo umupango wacu ni uwe boss? Natamani sana tuanze na huo mjinga aliwazuia. Ati reka tubanza n'uwo mushenzi wabatangiriye cyangwa se wabatwaye uwo muhungu. Muhimu ni hata niwepo ndani yake na sio kingine. Ubundi nyuma yaho dushake muzidore kubera yuko iyo Black Hatana iri mu mubiri we niyo y'ingenzi. Tatuma mjumbe akafuatilia kila kitu. Ati reka dutuma umuntu amenye ngo ni igiki kijya mbere. Nibutse umusobanuzi wo mu Rwanda ujye usobanura ngo sinzi ikijya mbere, ngo ni ibiki, ngo sinzi cyahehe, ngo sinzi ibijya mbere. Bamwita Master Production, MP Production. Ndagusuhuje, simuzi ntago tuziranye ariko nyine ajya babeshya, subtitle bakazihisha. Tugaruka kwa Mansera. Bisio past test. Sinzi ngo bari gukora iyihe ndahiro. Sona. Haruwaje makiranga. Nakana gato. Niba atari umuntu mukuru wakuriye mu rugo. Yeah. Karahindukira kareba uyu kareba nawe barunama barapfukama. Mugenzi banzi uyu ngari umuntu ukomeye. Imekuwa ngumu kujua kwa sasa. Ati kuri ubu byatunaniye kubera ko nako byatubereye ikibazo kumenya au ni nani atakuwa na umiliki mwili wake. Ati kumenyaho cyangwa se ngo ni ninde ufite umubiri wa Ruganzu. Nesi bado tuna muda wa kusubiri. Ate se mwabashenzi mwe muri kumva dufite umwanya wo gutegereza ibyo bihe byanyu ngo mumenye ngo ninde ufite umubiri wa Ruganzu. Zimebaki siku chache sana. Ati dusigaranye iminsi mike cyangwa se amasaha make za kuendelea kuishi hapa duniani. Ati kugira ngo dukomeze kuba kuri ino si y'abantu. Na mtarudi katika mji wenu wa laana. Ati bivuze ngo nzagaruka mu mujyi wanyu wateye mu mujyi bakasiriye. Tunatakiwa kuipata Black Hatani. Ati ni ngombwa tubone Black Hatani iliyopo ndani ya Mzidoro, iri mu mubiri wa Ruganzu. Tunalitambua hilo. Ati byo turabizi mukubwa cyangwa se boss Mtukufu Sona. Lakini tukua tunaomba amwise Sonia ongezee muda. Ati ariko twari turi kugira ngo utwongerere byibuza gahe gato kazi uliyotupatia. Ati kubera ko kazi waduhaye boss ni ngumu kwa upande wetu. Nini ku ruhande rwacu. Hilo sio jukumu langu la kuwapa nyie msamaha. Ati njewe ikindaje imbere cyangwa se ikindeje inshinga sukubaha imbabazi cyangwa mbongerera igihe. Oya. Au nafasi ya kuendelea kuishi. Ati cyangwa kubadekana n'imbabazi muri kunsaba. Ibyo nibindaje inshinga cyangwa se ngo nkomeze kubaha igihe cyo kubaho.
lakini atari nitakupa nafasi wewe Mwasi. ati wowe Mwasi. Adera Mukasine. Reka tumwita Adera. Ati wowe Adera Ya kwenda kuonana na Yotan. ati nje kuguha undi mwanya cyangwa se kandi gahe ko kugira ngo ugende ubonane na Yonatani Ili akueleze ni nini cha kufanya. ati kugira ngo akubwire ngo ni igiki kijya mbere cyangwa se ni igihe kigikurikira kugira ngo ukore. Sawa, Ati murakoze mukubwa. huo utakuwa pia ni msaada mkubwa sana Ati kwetu. urabudufashije cyane. Mtukufu Sona. Sonia. Areba bagenzi be mwibuke bo sinzi ikigiye kubabaho kuko bavuze yuko uyu nguyu Adera Mukasine cyangwa se Mwasi ari we bahaye cyangwa se bemereye yuko agenda kubonana nande na Yonatani. Barareba akaraha karahindukira karabura. Yabakise The Black Hatan episode yacu ni ya kabiri. Tugaruka afungura ibintu hano. Ugenza abagabo baraha bafite imbaraga zo kuba ari ahantu mu ijoro agahita ajya ahantu biri ku manywa. Ari mu ijoro ajya ku manywa. Uko yakageza aha igihande cy'ijoro kirabura. Kananga wacu uraha arimo aritemberera, arimo arazerera atamporeza amasaha ngo arebe ko bwakwira. Yabuze uko ajya muri Premier Betting. Gusa uko biri aha bisa naho urebye imyenda abantu bambaye kuri uno munsi itandukanye n'imyenda uriya mugabo yambaye. Sinzi ngo avuye he ngo aje hehe. Hari n'ibiraro by'amazi. Areba ka gahungu kabuze icyo gakora, kabuze amafaranga ya beti, kari kuzerera mu karere k'amasaha yatembera. Nuko episode yacu irangiye, yari episode ya kabiri ngira ngo muzacikwe na episode ya gatatu. Yari njyewe mwumvaga kuri mikrofone wamba ya episode yacu ni ya kabiri. Ya gatatu mungira ngo muzayizabageraho ejo. Mbifuriza guhaha mugahirwa mukaronka nako. Ya Imana ibaho umugisha. Yari njyewe mwumvaga kuri mikrofone. Ya